Pozdrav LRKP, ja sam moj sam Eke Mitreksa, mi danas igramo na Ubicraftu i to je jako odlično, ovo je par 2. Malo sad jako malo zalagalo jer je tu DP na spanu, tako da ja idem sa spanom. Home, nego home. Nastavljamo par 2. Ja tu s tvoje stvari, od kada te ubio. Au, brate. Aj sad Tam- opet, jesi to raskopo sad? Pa nisi to ni udostojio se. Čekaj, di sam ja uopće? Vidim da si negdje ispod. Krham, sve, ne mogu krhat. Di si? Mateo, vidim te. Čekaj, di si, kako si? Dođi tu. Kako? Evo. Tam, A čekaj, tu ja pa to fulo si cijeli prolaz. Di? Tu je, da, fakat tu vidiš. Neki ti si Lukas. Evo me! Kaj? Fuck. Tam, Fuck. pa svaka čast. Uspio sam! Evo i mene. A. Evo me. I da, to bi bilo to. Idemo dalje. Nema ništa. Ne, stao sam na ovom. Da, tu stao. Sam nema kapići. Home base 2. A ću se Drake joinat. Ide k... JDK. Na Jupito. Na Jupito. Ajde šuti, molim te. A što kad neću? Onda ću te kikat iz kola. Aha, koja? Opa, kit stuff, Mateo. Kit stuff. Titan Elite, VIP, egzotik. Tone, Neću uzimat polomljeno. Tone, daj lakši način, čovječe. Kaj? Stick. Mateo! Nemoj! Kaj? Nemoj! A kak da ga umim sad? Eto ovak. Egzotik. Samo ja ću uzeti ova sva sranja pa ću to onda prodat. Ovaj lik svaki dolar. Kaj čovječe, evo, dobil sam 52.000. A za kaj za sranja? Ja sve uzimam, briga me. Koji je to diđer? A dobro se prodaje, kaj... You would sell your mom for that money. No. Znači Malo ljudi, evo samo ćemo povisite vas cijenu. upozoriti, tako neki The Beast 52 ili Angelo Diablo 345 ili kako se Ili zove? Ili Sabunk. Darkness, Sabunk ili Darkness Ninja pitaju se mogu joinat vašim factionom, recite ne. Ili ćete i vi ovako završiti. Pa je, jer to smo mi, pa onda... Ne Mateo, nisu se kužili. Tu je ona zastava. 64, Exotic, neću staviti. Exotic, Stuff! Exotic. Kaj? Kaj ovo, ova se sranja ne mogu prodat. Aha, znaš zašto? Zašto? Zato što su sranja. Evo, točno zato. Dobro, Isus. Opet sam ona smeće u... I should laugh. Idemo back.
Tu nema ništa. Tu nema, ne, tu je ne. Starter, MVP, Pro, MVP. Ja ovo prodajem neko budala neko. A znaš zašto? Zato jer si pacov. A Mateo, čemu taj ko? A istina. Pa nisi ti životinja čovječe. Jesi sigurno? Pretpostavljam. Tu se tak dobro zarađuje. Ne mreš vjerovat, Evo, imam sad, Jups. imam ti milijun i još nešto. Znaš ti koliko imam? Imam ti 40 milijuna. Overlord, Pro. Ok, idemo na zadnji red. I onda ću ja uzimat sranja pa ih prodavat. Što ne? Pa kaj će to tebi, jer ti imaš dosta sranja. Pa, Fuck. čujem tamo Da, polu. fakat Mateo, kaj će to meni? Ja ne znam, fakat. No? To maheri. Šta bilo? Niš, kaj je bilo? Nešto puknuše. Kaj? Nije niš puklo. Če sad lik ide, ček idem i ja, to sve idemo sad sve lol. Čekaj, 2 sekunde. To! Ide, fuck, 1, 2. Mateo, pazi creeper iza tebe. Aaaa! Normalno! Ide! Daj, bjež tam! Back. Kruče! Al, daj ga Ne. ubi čovječe. To ubio sam ga. A nemam s čim. Sve lol. Ovo se ne da prodat, ova sranja. Zato što su sranje. A baci samo jedan put. Nemoj bacat po svim putom. Sve lol. Ovo Sve se ne lol. može prodati, znam da se ne može prodati ni ovo, ni ovo. Ni ovo. Sve lol. Celol. 1, 2, celol. Kaj ovo se ne da prodat? Sad se ovo niš ne proda. I idemo na sljedeću sobu, a sljedeću sobu vidit ćete u partu 3. Vidimo se ekipa, čao!